Sampun upacara ngajum mepetik ngaskara sani pinaka edan dudunan pitrayadnya katurang majang sang palatra Ratu Biang Igusti Ayu Switri Suyasa pinaka ibun Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna main Radata Wedastra Putra Suyasa III kelanturang antuk ngemargiang upacara meperas miwa otonan manutin tradisi Hindu Bali. Upacara keentat oleh Ida Sri Begawan Dalem Agra Segening saking Geria Tegah Kori Sanggulan Tabanan. Upacara kemargian kedasarin untang sane mautama saking Prati Sentana Puri sapuarah saking Sang Bagawantel. Ida Sri Begawan dalam Agra Sagening sepisanan pinaka sabe pandita pasemetonan agung nararya dalam benculuk Tegah Kori nyobiahang unteng indik upacara meperas igi punika ngwaliang Sang Atman saking Mercapada sana kaaptiang Atman presida memargi antar ke swarga loka. Meperas pinaka Cina imanusa nenten sungsut ringkayun saha presida ngemanggihang moksatam jagadita. Upacara pinaka pemutus saking paiketan keluarga ring Macapada pantaraning Sang Atman miwah keluarga Puri. Punika mawinan pemargin upacara puniki patut kelaksanayang oleh sang putra. Risampun upacara meperas kelanturang ngemargiang upacara ngotonin pinaka pakeling dadinan Sang Atman. Pengraja karya Turah Wirawedawitri Mausang tiosan pemargin upacara adat Bali paiketan Puri taler ngemargiang antuk nguacan kitab suci Bhagavad Gita Pancamaweda antuk ngerauhin anak ubuh saking panti asuhan Hindu saha kemargiang ritual Agnihotra saking asram Hindu miwah nguncarang bajan saking semeton Bhakta Sri Krishna. Pemargin puniki pinaka tradisi Puri sanes sampun kemargiang dawagalah panglingsir swargi Sri Wedastra Suyasa saninguni santukan ipun pinaka silih tunggil tokoh saha ngangganin Republik Indonesia ring World Hindu Federation sane magenah ring India. Genah Puri ring Jembrana badu miwah istana mancawarna tampak siring stata rajak ngelaksanayang tetiga ritual utama inucap manutin Hindu Dharma inggih punika Agnihotra nguncarang kitab suci Bhagavad Gita miwah bajan pranam ngaturang bakti majeng Betara Krishna. Ring pemargin upacara pitrayadnya puniki dane nureksain nenten wantah ring tata titi upakara nanging utama yang tatwa saha taler Atman kairingin antuk mantram. Paiketan saking keluarga jagi makta abu Sang Palatra antuk kelarung ring Sungai Gangga kota Hindu ring Haridwar India. Parikrama puniki sampun kauningin oleh pemerintah Republik India ring Delhi wiadin ring Jakarta. Pemerintah India yang rebecik indik pemargin upacara ring India mawinan pasawitran Bali miwah India dahat raket. Pariwana saking Puri pinaka penglantur tetamian saking Bali miwah India. Pameka Sang Palatra Ratu Biang sane nyinggihang budaya saking India miwah tetuak Bhagavad Gita. Sadurung upacara mamukur miwah macarajar jagi melancaran ke India. Tim Liputan Bali TV.